आकाशवाणी इम्फाल खेत्रीमयुम चित्रभानु न पाव पाजरी अहानबदा मरु ओइबा पाव मणिपुर विधानसभा मिखल अहानबा तांका की मिखल द पुन्ना मिरेप चाम हुंबुद्रा हुंदोइना लंबा थेंगनारगनी अनिशिबु तांका की ngarang मिरेप चे पिसिनबगी अरोइबा नुमित फावबदा मिरेप मरफुतरा तरुकना मिरेप चे सिंग पिसिनख्रे तांकक नाने मिखल पांगथोकदरबु उत्तर प्रदेश विधानसभा मिखल की वोट खोंबगी थबक खमथेंगना कल्ले अमशुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न हाइरी लेबासिना अमुक्तंग सिनरगा हुंदोकपा प्लास्टिक पुमुत मुथतनब होनरी लेबास द ओमिक्रॉन वेरिएंट लाखपति की कोविड-19 के अनोबा केस हेंगलगली बसी येंगलगा एखोय पुमनमंगना चेक्समिनासी चेही तरा मंगा दे किना तरा निफान फावबगी मनुंग लेबा आंगांसिंग यावना वैक्सीन कापा यारबा मियोसिंगना अथोबा मतमदा वैक्सीन की डोज सुना कापथोकपियु अमसुंग अतोपा मियोसिंगबसु वैक्सीन कापदा मतेंग पांगबियु लाइसेट अस्तेगी ngaktonaba फेस मास्क उपियु फुट तरुकी सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइमित सेंगना ताथोकपियु खुदसा सेंगना हामदोकपियु COVID-19 मरी लेनबा ई पाउसिंग दमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंगना 011239788046 अमसुंग 1075 ता अदुगा मणिपुर की हेल्पलाइन नंबर ना 0385241166 अमसुंग 1800345381 ता फोन तौबियु हौजिक मपुंगोइबा पाउ तांकक अनि थोंगना मिखल पांगथोकदरबा मणिपुर विधानसभा मिखल की अहानबा तांकक की मिखल द पुन्ना मिरेप चामा हुंबुदरा हुंदोइना लंबा थेंगनारगनी मिरेप चे लोकथोकपगी ngarang अरोइबा निमित्ता कांगपोकु विधानसभा केंद्र अमसुंग लंगथाबान विधानसभा केंद्रदगी इंडिपेंडेंट मिरेप अमममना मिरेप चेसिंग लोकथोखे अहानबा तांकक की मिखल फेब्रुवारी 19 दा विधानसभा केंद्र 19 दा वोट थादनगनी केंद्र 19 असिगे मनुंगदा केंद्र अहुमक नतना अयाम्बा केंद्रदा मिरेप अहुंगी मथक्ता लंबा थेंगनरी मिरेप अनि खक्तम हकथेंगना लंबा थेंगनरी बा केंद्र सिंह अदुदी इम्फाल ईस्ट जिला की हैंगांग अमसुंग बिष्णुपुर जिला की नंबोल अमदी थांगा केंद्रनी सेकमाई साइकोट अमसुंग साइकोल विधानसभा केंद्रदा मिरेप निपान लंबा तौनदुना ख्वाइदगी मिरेप मसिंग याम्बा केंद्र सिंह ओइरे खुराई ओइनाम अमसुंग चुरोचानपुर केंद्रदा मिरेप तरे लंबा तौनरी अहानबा तांकक मिरेप ओइरिबा सकनारिबसिंगी मनुंगदा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह उप मुख्यमंत्री युमनाम जॉय कुमार सिंह मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष युमनाम खेमचान वर्क्स मंत्री थोंगम विश्वजीत लौसिंगु मंत्री ओइनाम लुखोय शिक्षा मंत्री सोरोखाबम राजेन कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री टी हे सेटरबटा ट्राइबल अफेयर्स मंत्री बुंगजागिन बाल्टे कांग्रेस प्रेसिडेंट एन लोकेन हानगी विधानसभा के अध्यक्ष थोकचोम लोकेसोन चिंबा यावरी अहाबा तांके की मिखल असदा नुपी वोटर लाख 3,000,000 हेनबा यावना पुन्ना वोटर लाख 12 हेनबना वोट थादनगनी मसिंग मनुंगदा थर्ड जेंडर दा वोटर चाम हुंबुद्रा हुंबे अमसुंग हकचांग फिवा मिमानद्रबा वोटर 5,950 यावरी मणिपुर विधानसभा के अनिसुब तांका की ngarang मिरेप चे पिसिनबगी अरोइबा नुमित फावबदा मिरेप मरफुदरा तरुकना मिरेप चे सिंग पिसिनख्रे राज्य के सीओ ना थादोरपा पावगी मतुंगिना थौबाल अमसुंग कक्चिंग जिलादा मिरेप 93 ना मिरेप चे सिंग पिसिलखी उखरुल अमसुंग कामजोंग जिला की विधानसभा केंद्र अहुंगिदमक मिरेप 12 ना मिरेप चे सिंग पिसिनखी तमेंगलोंग अमसुंग नोने जिलादा मिरेप 13 ना मखोय की मिरेप चे सिंग पिसिलखी हाइरी जिरीबाम जिलादा मिरेप मरीना मिरेप चे पिसिलखरे टेक्नोपल अमसुंग चांदेल जिलादा मिरेप 13 सनापति जिलादा मिरेप 12 ना मिरेप चे सिंग पिसिलखरे हाइरी नुंगबा विधानसभा केंद्रदा मिरेप अनि खक्तना मिरेप चे पिसिनखी वांगखेम विधानसभा केंद्रदा मिरेप 9 मिरेप चे सिंग पिसिनखी अनिशुब तांकक असिगे मिरेप चे सिंग स्क्रूटनी था असिगे तरा मरीदा पांगथोकनी मिरेप चे लखथोकपगी अरोइबा नुमिना था असिगे तरा तरुकनी तांकक असिदा पुन्ना विधानसभा केंद्र 19 दा मथंग थागी मंगादा वोट थादनगनी तांकक अनिमकी वोट मसिंग मार्च 13 थीगनी मणिपुर ngarang मियो चाम सुन निपान नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइखी पॉजिटिव ओइबगी चांग हौकिबा नुमित खरिन एसिदा हंथरक्तुना चादा 3.5 दा लेरे राज्य के हक्सल विभाग न थोक चेरोल अमन हाई हौकिबा पुंग कुमरी दा पुन सैंपल 4,450 टेस्ट तौबगी मनुंग दा मियो चाम सुन निपान पॉजिटिव ओइखी अदुगा मियो अनिना लाइसेट एसिदगी लेखिदे अपुन मसिंग 9,963 शुरे हारिबा मतम असदा कोविड न नाबा मियो चामा 59 नाबा फखी नाबा फखिबा अपुन मसिंग 1,13,900
chani tara turuk sure nava fabagi changchada marfudra taruk dasmik teret madide leiri housing active case masing lising ani chahum ni fumanga leiri Marasta Raja Sida Hausi Fawada COVID vaccine dose lak kuntaruk lising kunitoy chani humudra taruk kakre masing manung da ahanba dose da laktara mari lising marfuga matoy jonga yangkai amasung anishuba dose da laktara lising marfudra nitoy chani kuntra matoy kakre Hausi Fawada precaution dose lising nifun nipan chami marfudra mga kakre chehi tara mga adikina tara nipan fawagi manung leba angang lising humudra humdoy chani pan humpu tarit na ahanba dose amasung lising ahum chatu humudra mari na anishuba dose ke covaxin kakre Tabiriba Pawasi Akasvani Imphal Degini. Tangkak Nine Mikal Pangto Kodriba Uttar Pradesh Vidhan Sabha Mikal ki vote kombagi tabak kamteng kalle Raja Sig Anishubat Tangkak ki Mikal ta Sig Taramarida Tangkak Amakak da Mikal Pangto Kodriba Gawa Amasung Uttarakhand ga punna Pangtok Minagani Uttar Pradesh ki ahambat Tangkak ki vote thada nakraba matung Anishuba Tangkak Romda Rasji Dos na Mai Onsilakli Star Campaigner Sing Amasung Dolgamaru Evaluching Masingna Mikal gi rally kayam Romda Wangang ba Yumtong Chongduna vote komba Chathari Uttar Pradesh ke anishuba tangka ke Mikal da Vidhan Sabha Kendra yang kai mangada mirep jonga marfu taruk na lamba tongnari tangka amaka da pangto ke dari basit ni fuleba Goa Vidhan Sabha da na mirep jahum sumna amana lamba tongno gadari aduga sit humbudra leba Uttarakhand Vidhan Sabha da na mirep chatu kuntrani toina lamba tongna ragani Uttar Pradesh ke ahum suba tangka ke Mikal na February kun mari shuba tangka na February kulhumdoi mga shuba na February kun tereta taruk suba na Mars ahum da amasung tere shuba amadi aroiba tangka na Mars tereta vote thada nagani Pradhan Mantri Narendra Modi hari lebasin amuktang sinarga hundokpa plastic pumut muthanna honari One Ocean Summit wangang bada Sri Modi hai samudra khongbang gilamdan singda plastic amasung ate amot akai sing lehendana ba bharatna lebak sin batung bada miyambu vaptan begi thorom hogdokre mahang na hai na lak humlom na hozi fawb da plastic amot paton tarom doirong khongat ki samudra da leba plastic amot pasing lokot pada mating pangna ba bharatna navy de chahi amada jahaz sama pibina ba haijakre Sangsa ke sawa anima ki ahan batangka ki mifam ngarang lo shinkre anishu batangka ki mifam Marsara madidigi April nipan fawo chathagani ningsing bayai sangsa ki budget mifam Rashtrapati Ramnath Kovind gi wasangalonena mamang thagi kuntra mathoi digi chatharakibani Rajya Sabha da ma ki wafam sing phongdol luduna Deputy Chairman Haribans na hai sawa gi ahan batangka ki mifam da namphuda adjournment tawkiba yaukide amasung sawa gi mifam mahusa gi matamdagi pungkai ama hena mifam chathaki mifam adu yamna kanaba ama oiki haraduna Sina makata na mipamasi handeki asigum chathaba yahanna bohonabiu haiki Lok Sabha Adyaksha Om Bilana Sabha ki mipam da saru yakiba sadasya singh buthagar papungdo pagalone na mipam adu yamna kanaba oiki hairi mahang hai COVID-19 laitiki kudong chaba kaya lejarabasu sadasya singh na nuidang athengba fawa thabak tawduna sangbidhan gi chana kangno singak na chakibana thabak subagi chada chama ko matoi kanaba phangki Sabha gi mipam santi oin amasung ingna tamna pangthokpagi damakta sadasya singbu adyaksha na thagat pafongdokhi Lebas da hujufabada COVID vaccine dose koti chama humudani toila kuntaruk lising kumapan hena kakre masing manung da hanba dose da koti marfudra manga lak humpumapan lising ani hena amasung anishuba dose da koti humudra mari lak marfudra manga lising marfudra humdo hena kakre precaution dose oina koti ama lak humpu lising humpu humdo hena kakre chehitara manga digi natara nifan fawu gimundu leba angang koti taruk lak nifumapan hena COVID vaccine kakre maris da lebas da huji COVID ki active case Lak taruk lising tara chamri nifugum humdoi leri hoki bapung komida COVID ki anoba case lising yang kai hena thengnaki harba matam semyo lak ama lising kuntra taru nava phaki bagloina na leina astiki nava fagalapagi changchada marfutra tare dasmik ahum tare yaure Loshilakpada COVID-19 daging altok ba vaccine kaptok face mask upa futtaru amnan leiba khusa amadi mai mitaru tanan thamba haiba asamba thong singa na chatpina ba amukha ne ningsing jari aroi bada marui ba paw amukhana Manipur Vidhan Sabha Mikal gi ahan batangka ki Mikal da punna mire jam humudra hundoina lamba thengner gani anishu batangka ki ngarang mire chepisin bagi aroi unit faw bada punna mire Marhudra taruk na mirep je pisin kre tangkak na ina Mikal pangtok ko derba Uttar Pradesh Vidhan Sabha Mikal gi vote kombagi thabak kamtheng ne kalle amasung Pradhan Mantri Narendra Modi hari lebasina amukting sinerga hundokpa plastic pumut mutatna bo honari Paulo Zare